Para nako mga day, labi na sa atong mga pinalangga nga mga OFW nga nanarbaho, naningkamot, nikayod gyud para makakwarta, sa ako na po nga opinyon. Ayaw lang mo tukod-tukod og negosyo kung ang inyong presensya wala diha mismo. Kay ilaron ragyog ka, mao gyud nay kalagmitang mga panghitabo. Ilaron ka, pagastuon ka, kadi man monitor. Di man pwede tawag-tawag ra ka na unsa na atong negosyo diha. Dili man pwede og tagaita dihag mga papel. Kung atong ginansya okay ra ba? Di na siya moayo basta negosyo mo hisgutam. Pag naa kay kwarta, mutukod kag negosyo, dapat makita gyud ka physically sa flow sa kwarta nga imong gi-invest sa imong negosyo. Kay para ikaw gyud mismo ang muingon nga, wa man ni ginansya ni. Ay, dako taghalin karon. Ay, tabla-tabla ra maning bulana ni. Igo-igo ra ibalayad sa kuryente. Ana, kay ang kwarta makatintal day. Ang kwarta basta laing tawo na nga magkupot, kunya dili ilang hinaguan. Sayon ra kay nila binuangan. Kaya wala man na sila ka-feel sa imong gihaguan. Namatay-matay na kadihag panarbaho. Nanakit na imong panakyuran. Nabili nimo puro ra resibo. Di man na ma-feel ang imong effort sa pag-come up anak nga kwarta nga imong gi-invest anak nga negosyo. Ay pagdawat nila, ilang mindset mingon man na sila dito. Makakita ra ni siya kwarta kay nanarbaho man abroad man ni siya. Wala na problema, kupit-kupitan nato ni. Pero kung ikaw mismo na sa imong negosyo, ikaw gakapot sa kwarta, unsa man na pagkupit niya, nga ga-control man gyud ka sa kwarta nga imong gi-invest anang imong negosyo. Tas ang una gyud nga mosuporta sa imong negosyo, lain gyung tawo. Panagsara ka inang pamilya nga 100% mo support nimo. Mga parinti, panalagsara kaayo na. Kadi man ganahang malabuan. Mao kay nang usahay no, makaingon ta nga di nako ganahang madato. Ganahan ra ko magpabilin sa kapobrehon. Ngano mang di ka ganahang madato, Ma'am Ili? Ay, masuko ang silingan. Maguol ang silingan kung mudato ta. Ganahan sila nga parihot ang pobrita na. Na, realidad nga, sakit kaayo batunlon. Nakita, naningkamot ta, nga muasinso, magnegosyo, kay kung pohon, musalir ni siya, muginansya, muboom. Sila raman gihapon ang makabenepisyo ni Ana. Diba? Kay kung mga dato ta, daghan na tag kwarta, wala na taga problema sa atong mga pinansyal. Asa pa nato na ipadulong ng atong kwarta? Di, ato na ipangwaig-waig sa atong mga pamilya, mga parinti, mga suod nga higala. Ana man padulong dayon. Basta mamilyonarya na ta, milyonaryo, charitable naman ta. Pero maupod lagi, ang imong maayo nga intensyon para sa mga tao nga imong pinangga, kanipong mga tao ha mismo nga gatuyok nimo, maupoy walay salig nga moasinso ka. Magnegosyo ka, maligya ka online, sa imong giplanuhan diha. Ang unang mo palit, mang-inquire, laing tawo. Kaya ang laing tawo man good, musulay maguna sa imong produkto. Lami ba ni, pulido ba ni? Pagkahuman, ang imong mga pamilya, sila may magaingon, ay, ayaw anang negosyo na, daghan na kay nag-online-online, daghan na kay nagtindahan-tindahan, daghan na kaayo, ayaw na. Negosyo-negosyo po ka, dili na mo ayo lagi, diri sa atua. Ayaw na pag negosyo-negosyo. Nya kakita di man taganahang magpundo atong kwarta. Sakit kay nga paminawon nga mismo atong pamilya, walay salig sa atua. Unya ikaw diri hilak-hilak na ka. Nagpinsada kag unsaon man ako ni oy. Akong kwarta di ko ganahang magpundo. Hala kayod gug ka kay basin di ay ana man ang negosyo. Dili makamakaingon nga gawi ka negosyo ka. Mo boom dayon ni. Wa negosyo dula manas kapalaran. Naay mo saler, naay dili. Pero inig ka bulahan na nimo, inig makita na nila nga asinsado na ka, inig kita nila nga ni ayo na ka, padulong na kas pagkadato, ang imong mga parinti, lami na kaayo, ang imong mga pamilya nga walay salig nimo, perti na kaayo,
Nay pagkahuman og dili ka mutabang sa ilaha, dili ka mo paambit sa imong mga grasya, dautan na ka. O ana man na, sige man kang dautan. Siging dautan og kalamunggay. Makalibong ni kinabuhi. Oh. Sa wala pa ka nagnegosyo, wala sila salig sa imo, i-discourage ka. Pagka-asinso na nimo, kunya kay nag-uul ka, kay wa ka suporta dili ka ganahang tabang sa ilaha, kay nasakitan ka, dautan gihapon ka. Wa man tay padulungan aning kinabuhi ani. Manang focus na lang tas sa atong ganahan. Munang sa atong mga pinangga nga OFW, ano na may kwarta diha, medyo dako-dako na. Tiguma lang sa. Na yung pag-abot na sa panahon, na mauli mo diri sa Pilipinas, ay na mo pagnegosyo. Para sigurado, mapildi ang investment or mudaog, walay problema. Ikaw man mismo ang nagdala. Kay sa laing tawo, ni-invest ka, napildi, nawaldas ang kwarta, or gikawat, giunsa, sakit kaayo unya ka pamilya, may pay pamusilo. Unang, dapat careful na nakarong panahon na pag-abot sa kwarta, ha? Ayaw sayangi ang ato mga kahago kay dili gipulot ang kwarta. Dili sayon mangitag kwarta. Tanong na inyo mga desisyon kay na lightan ko ninyo mga fallopian tube.